Iway kisawan hane naway galiang kisong gini kipa kibawan ni day na may rangru. Rangru. Ni ada lupa. Ni ada serai lupa. Badai menghikinok saja. Soyong panjang akas fotori kong mengiwi konsensi. Amen. Anong ipi mentar pilih nang ni yelay na kabasok. Anong ipi gaway bade. Anong ipi menta kasi kamday manang isyat man. Hindi ka ni jinsang nyo katma. Amen. Patanga tayo. Anong ipi nang ni yelay siyin. Yayo lalay buti way. Niyong dunay ni sausan. Kadang boy kakali karang dan stage mungap. Yang pun ditay kakali ni hadar. Dunay kanyo prahadar wantasi. Iwan na kadingit. Ngin say kendo haman lagi primary unit. Ngin say kendo haman lagi area balong meeting. Kisawan girirong ba nakaparty panyalam election manpun sutruk hamha yapi. Kenenganong yapi mentangi kinong soyong ngi la dep rai. Amen. Menege clear apa sapo antay apo DC office. Nga kamayla ban keren di media hindi ru. Kontrol hi unang soyong ya ke media bad ya ke DC office. Nga keliya di ngan keren da kakasi ne da kaparing. Di pares kyo nga keren da kaparing. Nga kerwit da kaparing. Tadi yung keren kasi soba. Tengah keren sana ikasi. Jadi yang keren hindi nga keren sana hindi. Ubay kertong ujong ki. Uba bibi ada ka jong mahe. Nginom rit mesim. Ngayon ni. Ngene with full confidence ngayon. Nga keren. Ngongi kinong soyong. Ngi aduay manlakas ni. Ban ngi lakwa. Yaw nong tao ay. Unang mikmat, amen. Unang mikmat uban keren apo assembly. Unang mikmat uban ra ya kae kasyon jong bihante po assembly. Amen. Isamra ane giyalam yang anak kamat bale. Dapo ya po asar bale gilong bitar. Gilong susi kisak kipet ba gilong mikmat dongi gibarim. Uwek sa bale dingi barim. Kam keren na po assembly ki susi kipat ba kiapet nanya tuh ya pi tang de kipel ba ya keren sabang ta girosta polisi sabang kata ngayo ki memorandum maper aman lagi we konsensi kinang punya nga lasyay da job mo pi ba po sa keren ya gini kimat girosta polisi ki ILP UTC sa keren ano ya tuh ya pi kitip baba po on sa keren. Apo kasing kali higiwe kini kandidat inyo ang kung kataon memorandum. Nomyore namar kitip bala siya hadir ka kalay trik ubapop on sa keren ba po assembly. Nganom sakti ngalang yapi. Wan ngalapani mene apo DC office. Kato kasing keren interview mene ante apo DC office ngong anay ka statement nanong ipi mene bakran nga po DC office kadaytang kawamap ngilang sedang kakam kababuan kan sedang hadir ka kalay terik minta piya tayo sitong yalat sa mo sige siyang majong onta machuang bagi susyong Henry minta nanong ipi ngay ta kabor api kiyalat ay por balingkade si panay ngayo banyay paraway ka constituency di klat ang mahe mataar panay mo ngamlaban kandunat ikiparlok kitong mahe ngamlaban banrunglot magitiwin here ngayon ito yung hinga kwa palat here por ilingkot siyem gani ka por siyem gani ka kubor ra sige siyong gabi ibapop ikwa palat banwan here ka por kam siya yathu yaki yolese ikwa banwan ay kublay bapo yolese ikwa banwan bapo haman lag triwi ki jompi yolese ki ang namanta ngapat kwa man sedang treya kam namar bapo banwan kendo yati ende ngano yati kapor kalingkor pala ende ngano yati kiret yathu yati baila ki metre
mentah. Adin kakalay tarik. Adin biay pi yang katakan landit. Katakan jenggap. Ngan wan sa man lagi silong jong pi. Ngan rong man lagi triyo yung jong pi. Mentah yang bapo paduan. Lasya ada job mga kumamili. Ngan wan sige jong pi. Hadu bidangnya. Bapo lawan sa san sisi dengi ngalang sans nem. Dan job mga kumamili. Ngan nyo ada katulog manle ayu banuan sini sesinong bansyong manpulut ya kapor hande konstitusi ngan snape di komor jompi kitinge ke jompi ngan rape hante assembly penwed officer pulet ye ki bai ki bathon ke dong anoi thi ngala ai warning manle apa di soto traffic memeru inong misi office kimentrai office Kila supaya siapin ginang soyang. Wala tahu ginang soyang. Kani aku apalah berai di kebuat takara bagi sutu kiway. Kilang up yung 60th MLA Punjab na soyang konstitusi. Kiway ki konstitusi. Man sedap kani ka assembly berada kia tainya kiong na dangla MLA dungi bakaran aku assembly hubunai match. Dangla uli amili dungi banyu amili dong pi. Nanong pi ka next session kende openai June. Ya kani ka roster polisi shimai kaya keren shi session dong openai March. Assembly kamla penkun pi. Pai pa kia pet anau ya pi Abdulawan uli amili soyong. Nganjerong karinyen nganjerong ka Kamru namta jeng. Ini gentin sailot tigbasuk sira ale kubor nginya tristom ni nanoy di pathat but panyo but in tristom hadu ka sipo tarik aga khallai tarik tunkhe kali kilamai kali arsha nille chide suppose to system role Iman ya kata ngin penkawa itu umpan bagi lajau berbaklat mai nang tai mai itu jengi na tiap iklan kaya ima itray rang ringkat badnga ano iti iya hakaman si man lagi triwing hasoyong konstitusi ipasyaw banang tray borba nam tao persatra itu Nia sat intray ringkar bagi nang kita maphi pai pa ringtray kajingkap ko jonga nganoy thingi lo Punjab imahe imga kerteng sa kanam bat maphi pai pa ba khoi ban ne nganoy phi kajingkap ko jonga dai kajingkap ko jong phi bakan mau kata ngin weng no ini nga ngan weng no ya capital I nganong no mangi nangis mat dai mangi bayale Ladai tahu candidate bapa hakmar kerteng sinsha kupar rolling do. Kani di demokrasi, kani di sarkar, kani di pasal sinsha hidup pa no yapi. Kadai kadongi intrai mangi. Ini intrai sistem no yapi. Akan mau yapi nganong yapi dak ni kertian. Kile te basok ini intrai sistem temanai. Mat kumjuru kinsawan penbe jepi haman lagaliang katni gayi ngano epi mentu kapor giyang sipo hajar sikli nadu mentakasi atrai silak sikli rupada prayasa amen la katni tela kapisa dingi peni na kabarakti na kaji anni ngano epi pai ba kawe kanya Mat kekentin dengki kilakan to pelat dengar. Dalam penrongba hagating mo tuperkat. Kapinal lukhi yang mendapatkan mitzvah kan si kentin ngamlaj. Henry menta kalapin rongba lon haman lah kalian. Kiong hana menta. Kani wi kalian papersa yang parti dengi. Kiong hana wala kaire ya kapisa NPP. Kapisa dongki hana pilih kai wala kaire kamde kapisa dong udon yang ka. Ha? Kung kata dai ki akan piye sapi itu bisa. Sim kata bisa yang itu bisa ngan peti yang itu bisa baba dong bapo. Siyempre kata kajing itu bilang berat apapun ngalai yang orang ba nam ta jompi ngade free baru tertong nam ta jompi pai ba ngano itu ngalai
edukasi ka yin ru klarai bangin pet kumbaju pet tagi paus nam pan sakrihok yu pai ba yau duk usuk ukup silem usem silem nam ta ba pi baro pi le sut menta dangan burak unai pi mat habakut in penergil kado berasi dah berakti nangli sakman man lagi meeting ini rakti ditunjukkan bapak tai ka sembol jaga bom dah berakti Sibur gilit